عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان ما الله رسول الله جابر غفانو كبن روايه من كلفان विदालवनी तिमन्ना अडवही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस उल कुरबानी को किहिनें है बयको तोहिरवानी उम्मत के बयको किहिनें है तोहिरवानी ए उम्मत के मीहुं ला युखज़ मिन शदीदिहिम लिदईफिहिम एमीहुं गे बोडतिंग गे किबाय एमीहुं गे गदफद मीहुं गे किबाय बलिकरि मीहुं नकं हग्गें अतुलेन्नु दे हग्गें एमीहुं नकं लिब्बेन्नु दे गदफद बार गद රයිසුන්ගේ අතුන් රයිසකු මිසාලක බලිකරි මීහකන් අනියාවරි වෙජ්ජා එනගේ අතුන් එනකන් හග්ගේ හොදෙන්නු දෙවේ එෆද උම්මතෙන් අල්ලාහ් තෝහිරන්නු කුරබානේ ඒ උම්මතුගේ තිබි බලිකෂි මීහුන්න දොයිෆ් මීහුන්න ඒ උම්මතුගේ තිබි ගදෆද මීහුගේ කිබෑන් එමීහුගේ හග්ගුතන්නු හොදා දේ හිඳකු එව්වස් උම්මති තෝහිර වෙගෙන්නු ආනේ අල්ලාහ්ගේ හදරත අල්ලාහ් තෝහිරන්නු කොද්දෙවානේ ඒ කුරීග ඔන්න කොෙම්මි ජාහිලිය zamanuga ei matimi hakuwakkame koffiya enage macchakan hujjate hadde gaime nokore yahudinge terege soti e usulu emihunge terem bodumi haku wakkan koffiya nuata haddakan aragen fiya enage macchaka hadde gaime nokore ekam balikare mi haku haddakan aragen fiya eba enage machan haddu gaime kure rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudi qabila anhenahu war mati anhine wakkame kure me huna ekam bodu wejje ei rasulullah sallallahu madina ge mihum mitibi madina ge tibejja haddu ga emwane muslimun ge shariatu ge haddu tangi mihum macca emwane emihum ibunani ka ko he rasulullah sallallahu alaihi wasallam riha gos mina ya medu shafaat teriwane den emihum hobi usama ibn zaid kalifana ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge emme aris sahabi emme aris emme kalifan lo bi wada gannawa sahabi usama ibn zaid emihum hobi ekama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahaka dekkuma e anhem mihamedu ena maaf koddeto usama ibn zaid wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangase wahaka denne wima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koron atashfa'u fi hadd min hududillah ya usama e usama kaleg fan allah ge haddu tawge teren hadde gahiyati shafaat teriwani den kalifan khutba de bam hadis korawani kurige mistakum wes halak wegen dia sawbaki e emi hunge teren bodu mihaku kushak koffiya ena du kolle maaf kure adi balikash mihaku kushak koffiya ena machan haddu gaim kure den hadis ul qurawani waymullah law anna fatimah bint muhammadin sariqat laqata'at yadaha allah gandi vidalwa me fatimah tuge fan muhammad ge fanu ge darika balum fatimah tuge fan wakkan kurikam gavina maves timan kale ge fan ekamana ga ibes kento vimo hai rasulullah hadis ul qurawani ehme rasulullah smitami hadis ul qurawani evves ummaten allah tahiran qurawani fa kunne emihunge gadafada mihunge kibang balikar mihunnan emihunge haggunu hoda de hinda allah subhanahu wa taala tahiran qaddeban